nyonzi toga hala ayengi homa aye mbomla inyo iyen ipet iyi bogo ni yi henge yi mangu ipeme bufuru le nobol ija inigil porma ho iyen ibambe iyen o besede ikene bisu inyo ibongle mama ning makere wenonge ulama bana toga iyumbo imu lisali je le o besede kwa ikene bisu toga hola we iyibo imam uhegra ni imam liba wa umpe mesmo libai toga hola we le ukonde bana yi ni injeri ni le uhemle be toki umpombe toki ikene bisu maliga mampam itoga makabe babo Johnny Yen ndi waliba